Dunia nih sang ngeledet ait adi pon widi-widiano gitu kan. Mau bodoh? Kangen apa? Prawit. Kil kepura nonton calon narang. Oh, ikan. Sing sempat ngubah batis. Yang barong bucin itu pesudah mah. Neseng barong kucit. Barong apa? Barong bangkong nih. Aco yo. Dong mulai sekan sih kena banyak ingetin timpalnya nih. Bojok kena. Ledak nak melang nama. Buat ledak kan? Yang orang beslung nih. Orang beslung merotes kalian jelek orang. Koreksi diri malu. Koreksi diri. Sotonen wadah timpal. Mondo ganteng. Bocah. Orang ulung. Bang malu bang. Iya nih man gedap pinyap taneng nah. Apa sore? Orang sore sing keramang ban. Sore kalau orang. Ulian grogi nepok lu. Pamitang lu di daerah tuh. Emang ngelah kan guys. Canda. Tadi lewat kentikah nih ngigal. Yan lo do pas maklo diningigal. Adi ya dong. Yan maklo lo diningigal bisa gebuk tikok. Apa makado? Kamu laku? Punya asa khas pale. Ijo na melentuk-melentuk ditujak jakang ibu. Hei, gede-gede ngapa kamera kalau moto jet kan main. Bas kegeeran aja menarik ya. Jangan senggeer, jangan nyeledet di saat yang goyang langsung nyemak kamera. Jelas. Apa makan? Ya, bapak-bapak sarang sami sani maktu HP kamera, sani maktu kamera nih agang-agang sangat beruntung wong mangkin. Maksudnya beruntung Iya, karena namanya mangkin manggihin manusia aneh tapi nyata. Aneh tapi jak repot sani seng janganlah bangkyang seng jang nyakitang bangkyang biar cang seng membangkyang nih aing ngapat neng ledak bapak pang berak kadang cang nak widi-widi anu dunia nih sang ngeledet ait adi pon widi-widi anu gitu kena kenapa permataan ya? Jangan montok kan nih mari idola jangan jelas ganteng bagus udah mana kan cara siap pedet ampura pak. Nah kita dot ngetel tiang dot uning gitu pak sirawastane. Nah daya mesaut jelema medakon nih manis tahu diri ya sirawastane nah Kedut Pak kedut sira Darmiko. Pak kedut Darmiko lu ngadana lu ngadana kencenang mau macam-macam oh brengsek nih pak tapi jujur tertarik jelas mulai dunia angkat Riki melingih tuh yang ditujak Dewa Ratu kan bang berak ada nak batu makaput kasem tapi yang masalah mereka dibahas beli kedot yang subuh nak dot waduh nak malu tawang dayanya beli kedot dong Dewa Ratu beli adi jak cara suling tadi sira dana beli ketet Darmika
Jangan nimbohnya. Beli ketet darmika tulalit. Tulalit apa? Beli ketet darmika tulang dan kulit. Jangan pantek banget. Mangkin sapuniki nak carane mumpung sane makte kamera johang diturai. Jangkal mau foto ngajak beli ketut nih. Mau foto? Kangen apa? Prawit. Beli ketut. Ya tadi yang nawang setonen ke tangkil ke pura nonton calon narang. Oh, enggak. Sing sempat ngubah batis. Sana lebih keren batis tepat. Dua tekeleng medekap marah. Perawatan. Yang suka wadot orang ibodot, nak dot beli. Dot. Jadi gini caranya beli kedot. Beli kedot menglakukan konen. Mada pangkonen ratu. Ya, di anu hitungan. Menglakukan. Misalkan. Nah, toh. Ada kliap nyuangnya. Beh, ada ngadesam kengken. Dijam mirip kuang yang Cuari dia itu. Dijam mirip kuang tiangnya. Yang kuang kan jelas yang aduk. Man, Lebih neliu. sekat ketemu beli. Dumen jami dia ngerasa yang tresna. Lili, dukung karena dina, dukung karena dina. Rai, Again. pasti bermeyesong gitu. Ya dia dan anak orang ragan tiang duseng pantas buat beli. Misi anting anting. Duke tuang. Ken yang banyak bagus. Nak jangkal ngelang. Iya, jaga resep. Yang sakit payu mekuranan. Kemudian, Ini apa majalah nih? Nak ngigal nih. Adi biasa majalah itu. cuman maksudnya Adi pelanggan jelas mau nih. Saya kenapa ngingatan? Weh koyong. Beli ketut. Koyong. nah, ini kayak Ampura tidak lunas bajang ring panitia. Mudiang. Tolong jo bos nih. Beli masak bagai tangga calon kurang nanti cek kecengit. Oh, Ilo anak. Akan dia gendeng salah. Subah anak ngadanin tiang tusing peduli. Ini penting terus nanti yang tulus wanda kapining beli. Aduh, tegasan beli. Monto manis nih gendeng tiang, adi cek masam cek kenyam beli. Sukses membeli sebenarnya dia. Sukses membeli sampun tresnain dia. Ngejar dan pungkat ini kan. Jadi kene aja beli gedung. Mudiang. Nyak sih boleh jendong jangan biasa lah ramai nak bercocok sani ragu nganten ngajak Apa cocok? Betawang mau disepang nih bakal ban. Ken Ida pangan namanya jelema bodoh nih. cang gitu masih kena cang sangkanya angonang hilang nyap gitu kena Sombong. Ini mana jelema sombong adane. tapi nih biar je kini ragane ini nak Ini nak ganteng. Ganteng ben mani bang yang nyile sandalem lina Aduh kan ketara. dong nih marana aneh Aneh. uboh kumis uboh jenggot uboh Anak keren. apane keren yang kucet uboh sih tadi hadap beli Cocok beli. Hah? cocok Kucit dulu. adi main tujuannya kucet Cocok. cocok Kucit dulu. beli bisa beli Nah, kayaknya maret daksak yang berlangsung tarik napas Neng ngesek ini landas sing bo manas-manas. beli bisa mah gendeng bisa
Bisa. Sing pelih cang milih calon Akal kene penampilannya bogondrong, manguanting. Oh pasti doang mending sesing-singnya lagu rock. Oh, bisa beli? Menggendeng apa beli bisa? Oh, Matagian meting-tingang bang baju. Oh, lagu Bali. Akhirnya pang patuh-patuh curu seni beli. Beli bisa menggendeng tiang bisa ngigal. Apa tuh? nah, miong-miong. Masa Apa? kecil kurang bahagia. Oh, dia uli. sana mangkin tidang nunas pajang ratu ide dari sarang sami tidang nunas tepuk tangan buat Pak Ketut balang sangit. Gua mau bunyi nih. Nada. Ini apa? Niki makin beli ketut pacangan orang lagunya Dek Uli dengan judul apa beli? Dengan judul apa beli? Dengan judul Bangkong Dadi Liku gitu. Bang, brengsek aneh. Apa kal gendengang? Apa? Tambina. Oh, Tanbino. Nah, Tanbino. Dengan judul Tanbino. Nah. Tambina. Apa sing jalan? Kuranana gengken. Ini kan ini begini anak seni. Orang lo makan yang bisa ragane begitu. Oh Pang Toyo. Oh Nih beli. Di brengsek nyen bang ya. mau beli ketop. Yang dota bang. Pinyap di belakang alena. Nah, Yo. menggending super jani coba ngigal ngajak yang. Oh nikel. Nah, Nikel apa? nya. Iya nya. Ais. Ale bantuan kamu. Gamalen. Ah. Udiang bareng. Barong. Adik sedot. Cangkes lengakan man. Adik keselangan? Beli nyigal apa ngejok celeng? Belum tersinggung ya deh. Jelas Nyigal tuh. Oh, ada di jogan tersinggung. Orang larangan penglong ngala. Pokoknya tolong nah. Oh, mentu duang na nangis ke Janet. Ayo. Kemana? Ternyata hebat. Agat sing sedruk negeri. Tuh ada nih ibeng-ibengan gaya ngatrek. Kayak ngatrek kayak. Bilang jag-jagan ke jogo nih. Oke, sok semua beli. Suk semua beli kedot. Ngelah nomor telepon. Kemudian. Yang ngelah minyak tolong ke belakang ide nah. Dijak bubul kene 5 jam salaman.
Apa kau jemak? Dah gugur beli tu. Tahu kan nak dot. Ada semua. Dot ni. Lebihin ngajang nah. Mara ting ting ke dalam baju kira awak.